and I got the right angle and was just my heart almost stopped. Ariteta ati umutima wendaga guhagarara ariko amaboko ya David Raya yarahari kugira ngo ngarure mu buzima. Ni amagambo y'umutoza atangaje nyuma yuko ikipe ye ya Arsenal imaze gutsinda ikipe ya Chelsea ibitego 2-1. Bakinaga umukino wa 29 kugeza ubu ngubu ikipe ya Arsenal imaze gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo n'ikipe ya Manchester City. Manchester City ndakumenyesha ko itarakina uyu mukino w'umunsi wa 29 yo ifite imikino 28 yonyine. Iri ku mwanya wa kabiri ariko ikipe ya Manchester United yo iri ku mwanya wa gatatu. Ni umutoza Michael Carrick kuva yafata ikipe ya Manchester United mu mikino 7 amaze gutoza, amaze gutsinda 6, amaze kunganya umukino umwe, ntaratsindwa umukino n'umwe. Muri iyo mikino yatoje ikipe ya Manchester United imaze gutsinda ibitego 14 kongeraho ibitego 7 byanzwe. Ahubwo abantu ubu ngubu barimo kwibaza ngo ninde uraza guhagarika ikipe ya Manchester United. Ubu se wahakana ko Man U itari kuri kurusa y'igikombe?